I pozdravljamo me u novom videu. Danas ćemo raditi jedan challenge. Taj challenge će biti da ćemo naći sodu vodu. Popiti jednu čašu, ono. Ja otvorim frižider i uzmem vodu. Idemo sad do stola. Evo me, tu sam do stola, imam ovdje jednu čašu, vidite. Sad ćemo sipati ovu sodu vodu. Znači puno hladno još ima sve. I sada ćemo naći tu sodu vodu, sipati čašu i početi cijelo popiti. Pošto je to challenge ovog videa, šta je. I da, još sam bero reći, ovo je trebalo biti specijalno za 8 subscribera. Nisam ga prije napravio jer, eto. Jednostavno, snimio sam, ali sam izgubio video. Zato sam sad ponovo snimam, šta ćeš? Evo, stipa. Još sam vidio, ne znam, vidite. Kako pravo voda strače, šta više. Također, da ste novi, ostavite like, subscribe. Pretplatite se na kanal i uključite notifikacije da ne dolaze obavijesti sljedećeg videa. A sad idemo popiti. Idemo na 3. Kad će mi jako rep sa ora. 1, 2, 3. Ovo je jako vreme. Prvo ćemo još jednom, još ćemo pola se natočiti da bude pravedno. Dobro. Ajmo. Popite sladač. Isto na 3 idemo. 1, 2, 3. Ne voda, dobro. Dobro, znači prošlo je, ne znam, pola minute, evo. Opustio sam se, mislim, ne opustio, dobro mi je, ne želim više toliko voda, ta soda u grlu. Jer gdje ste vidio da soda voda tako može popiti? Znači ja, žebe jako. Znači uzeo sam iz hladnjaka, čovječe, hladna. Znači hladna i još jako žebe zbog toga. Sada ljudi, ako vam svidio ovaj challenge, nije možda oboren. Mislio sam je popiti odjednom. Ali uspio sam je popiti u roku od 30 sekundi. U 2 puta, što je u nečem dijelom super. To je bilo 20 sekundi ovoga. Da, ako vam svidio video, ostavite like, komentar, a mi se vidimo u sljedećem i čao!